Boss Alexis, anay, masakit akti yan. Ano na, Globe? Dito to, Boss Alexis. May na kita Godmek. Godmek lang malakas. Okay, waiting pa kita mga boss. Paraton Game 3 mga boss. Okay, pick na lang ito Game 3 habang waray pa boss Casper, ano? Boss Casper, ma-pick na lang kita. Para tong Game 3 ni mga boss ha. Game 3, ipipik na lang para... Boss John Lloyd. John Lloyd Biting. Online ni Boss John Lloyd. Vernon, God make 3 hits san Aqua. Alexis Susit, kantay gadlaan ay sir. Lumahos kan Boss Ami. Okay, maray Boss John Lloyd, no? Remove na na Boss John Lloyd. Friends Rapin Pray, waray mo pa kabutang. Ay, friends, oo, no? Ay, say, butang. Boss Franz Rapin yan. Boss Franz Rapin. Okay, game na. Boss Abi, nilagpasan kita, pero outron ta. Habang nagulat kita, replay ni Boss Casper. Okay, ang boss. Irali na kang Boss Alexis. I-remove ka na kang Boss Alexis. Boss Jonas. Boss Jonas. Remove tali Boss Alexis. Ano na Boss Jonas? Okay, waray. Okay, take pa kita mga boss para game 3 kita. Boss Casper. Ano ba ito? Remove. Okay. Remove ka rin, Boss Casper. Ready na to para semifinals. Boss Christian, Kaniskati, Pakliara sa Idol, wa panalista. Uray pa. Ibutang. Boss Scotty. Okay, adi na Boss Scotty, mga boss. Wala itong talang kan repain. Okay, wala pa line up ano mga boss para game 3. Okay.